với hình như September kan cái đi nó xin á motor tan nó không tan nữa là ổn đấy mà số vàng xuan với là hiện monitoring committee á với là cần đi đâu SDO civil country motor sa disuan rora border ron purlun kala ekan na kanga kon pui civil SDO hi state kon lamni ni aking hi kalu la fellow ka helai motor tanah lawom zet mai ha hey rora ron pur henga anlot tanganan no ma chuk chuk don ni Kolasip district from Sungai National Highway monitoring committee tem halak na atakin kan mosong ha zela lom khop mai kon pui tu khamrang en kar hi PWD ho tu te soida chuan PWD no asat guru na thok thina sat guru te hian maintenance sin thok zom du talawani ti chuan to lan Mizoram PWD il poi sapu belin mal poisa te su pukin na an thok ni na ni soya don nge takkan khelo heti ni chuan tungai mo photo ti te ro chu kan te ru ngai to na lampang ta sela ti chuan chu ti khopa PWD no sa guru na thok tu ten an na an maintenance du lo lain scholarship chu abil khothir lampanga barang te lampanga sat guru te hi PWD noya contractor na an pele tho ero hi chu enge chan a kha chu kan thiam mai ome ke ni chon kan khebe thiam hau lo mai JCB po cha lo theng hala hian Kolasip district national highway monitoring committee te hi one day CM deu ang he cha theng sung sung mai NHIDCL lamin an lir thei nei ten ron tho chua kan JCB ban lai te rora ten ron da ve thunga ai voin chu PWD Mizoram PWD highway department chanmani se NHIDCL in leading part an latlat mai an ti thatlat voin chu an ti dik lo ne jon dem mai tu nan ti dik chuna ro chu fak le mai tu chu tiang dem ministry po an ti dik chu fakila an ti dik lo hi chu dik lo ka soi mai tu JCB hian an siam rema hela di tu hi pai khodon ani chun pai faita voin chu NHIDC lamjiang saksa ma pau ti thei kho bai he kon pui civil SDO vil reng boka te yan tholain chale huai tu ranga la he duro maro tu du tu sama ton thei lo wa lek tok te ani mi lo ban se zol pui hi NHIDC len vena palai nan thoka an thok khabiau mai voin chu NHIDC lam hian achia zong min phurti ra kan minga che me ma helai ko nga Mizoram PWD highway and kolkong hi engeni atakin hu ve te atia achin kha nenan chua sala ni monitoring committee lam te po ong ve thau mai civil SDO ku kipan voina monitoring committee leader berani poka vil thap ma he ngai poi mo zol big la yom lo the hi chu ti han motor kova ora ne JCB ne tingal rap zel maya dom ko mai ku kipa SDO ku civil SDO hi ai par ya ngai poi mo itu ti tang hal zel mai tu mri ni paran ko lai kha no chau me ka ni lai kon thui chu sarang kar kong hi a fura ni mo thala ni mo
taka zo tu chona kong din hun ataka han mu hian kar khatemo kar ni mo englir theima hian zo ro sela ta chuan phok mop mop mai sela chu ti ni lo chuan mai maya chei mam chi ani to lo chia dan hi to ru chu kan ni chun pha ta ka chona nuam e ma kal helon nuam ma se ton September chuan ngày nom ta lo ne chu wangin khatiang a rem chang tangang lo ni point antenna jing dare ta na lai da le kheng emo na phok sela dir te hian khami an tholo ka zo nga chu khang kal na hun ha siamani lo kai chuanin chuti mai a thachi ani lo punai to sang zo te ngai ko nan se ngai san ber chu hun taka kong pui te men te nen lo ra kha kan seng chho je la ni ei Mizoram PWD nuai ani mak khop mai với chú dur lùiกันtheng man don lo ang khop mai kong chiat lan tlang thei miêu si lo wa con ni se